vanoi gam tina Kuki-Zo te ho zo sin bon chaw win ni thla pha tol bol ni sim som leli Tuesday ni khuin zong ni thla tu so ngai ki du hite tu so ngai taw hite Mar People's Convention HPC D cadre khat lal choi lo chu achi sa January ni sim ko ni khu chun Assam Rifles son tuilong luidunga ko nga ki tol pet chun Assam Rifles son an manuvin chuchi chungchang thu achun HPC D in zan hi January ni sim som le thumni khu chun su thing na khat clarification khat an so do ve HPC D cadre lal choi lo chu khamna thei ho to jong anamat thaw hin chuchi khamna thei ho chu HPC D anti drug cell hon amat ho chu ama pan ahin po a chuchi khamna thei ho chu HPC D designated kema su sidinga an po hidanin HPC D na phongdo win chule lal choi lo pan a HPC D hon chuchi khamna thei amat pet ta ulim la ho chu angai chat apoi mo dung zuya ka hin po do diu hitin jong HPC D in a phongdo taw vi HPC D cadre lal choi lo chu naib subidar deep kumar le team hon kunga ki tol perwa meithal to su to wa na madu hitin HPC D hon phongdo vi HPC D in khamna thei ki do dal jingin chuto ki lon chun HPC D ho vai pu na gam sung Perzol district sungin kani lei mun khat jing chan jong ki bol pun HPC D in ka district sungwa khamna thei ho le mipi ho adinga thil su se thei ho zo se ka do dal jing win chutia pan kala nungwa 38 Assam Rifles ho naib subidar deep kumar singin ipi aking up chat na a HPC D cadre khat an marwa di lo ta ngo na bul khum ham tin HPC D in do na zong na bol vi HPC D cadre hon gen thei ta apan la nau chunga naib subidar deep sing le team hon ibola min phat adelu ham credit aki hol ham tin zong HPC D in do na zong na bol vi maraum HPC D cadre lal choi lo chu azi azal be hil condition be hil le ngo na imacha bul khum lo hilin hin tha do loiwin tin zong HPC D in demand an bol win lal choi lo chunga ngo na ki bol ho zo si chu sim thu jing bo hin a hin a lo bi a ki ngo hi tin zong HPC D hon a phong do vi HPC D cadre lal choi lo chu Perzol district sunga dinga khamna thei do dal na apan la HPC D anti drug cell lamkai hi to thlonin lal choi lo chu gang thei pen in thla do hi hen tin HPC D in thupon an bol vi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC hon thupon an bol wa HPC D cadre hon dangkha crore group le lak som ni le sagi stipend akila do vetia thupon an bol naw chungchang thu ho achun HPC D hon don butna ahin pi diu ham tia media hole mipi hon bila do jing lai win HPC D cadre hon su thiengna imacha ahin bol po win Manipur Pradesh Congress Committee President Megachandra in thugu kisel gu phun do chu adi hite ding danin om do tai Kangpopi district hupsung maren mai khusunga NSCNIM thingnoi mi khon liangmei nu mei ho vo naw chungchang achun liangmei CSO LPNR hole LNKR holoin pomosa naw thu ho na phungdo thlonin sangten thimo chanuvi mi vo ho NSCNIM ho chu RK remping le atute ho chule NSCNIM cadre ho hidanu win chuchi milong CSO te ni chun aphungdo win ami vo ho chu hospital poding zong NSCNIM cadre hon anazanum lo zewin senapati a milong CSO alin pena aneo NPO hon panahin lauvin ahile nana in hospital in anpuludwin ama hola a agimdi set khat chu imfal kopia omras medicity anpuludvetin chuchi liangme CSO te ni chun aphungdo thloni NSCNIM cadre RK remping le atute ho chule NSCNIM cadre mivo ho chu mando win lang got na piloi win tin jong liangme CSO LNPR hon demand an bol win suchi chungchanga khulchil na ne hin ding le numei ho anumei hi naw kisu mol phopi na chungchang thu ho jong khulchil na ne hi hen lang chudobang thil su ho avela hlun ki lo na dingin phata in khulchil na ne hi hen tin jong liangme CSO hon phongdo vi liangme ho chena khusung maren mei khusunga thil su hi milong CSO tribe dang hon thimo chan in thu so abol povin tribe dang ho thi be chan che ovin chule kun sa khol lungwiram thil su zong milong sunga tribe dang ho thi be chan movin liangmei CSO ho bo hin panala wa hi liangmei ho hin ichanin kiphinna bolu hen lang kilunghan sa jing zong leo
ato sot diu mi ahin mu zolo vudanin omdo tai milong CSO ho maren mei chungchang thu a demna thu phun bol cho Zelengrong Students Union Pune ho bo hiwin Manipur sunga hon demna thu phun a bol muding pui NSCNIM cadre RK remping le atute ho chule NSCNIM cadre ho thil bol cho Zelengrong Students Union ZSU Pune in sangten thimo chanawin chule lengme CSO LNPR hon press release aso do cho Zelengrong Students Union Pune hon sangten katosod vetin jong phungdo tawvi retire IPS ke Zainta Singh cho Special Inspector General of Police Special IGP dingin appointment bol tawin chu chipan mun chu amapan thlagup sung aluding alhaloding chu amapan service an bolaya alhalo ala anu kha pen last pay minus pension hiding hi Special IGP ahi sunga government in na to dinga pi ho agun pi ho chu amapan ato ding IGP officer hon facilities ti chu chanvo amu ho zo siu chu ama pan amu su hilding in Manipur government thu pi chun phung do ve chule Manipur government in senior SP combat kiti rank khat jong an sim da over retire colonel Nector Sanjin Bam kiti pa an pi o hin ahin la Nector Sanjin Bamin zirbam khupi sunga mehlei mi pi ki phin ho meithala mi khat an kabli a chule mi khat akap nim nung chun government of Manipur in ama pa chu opan muna kona anai sa saw na hitai Kuki-Zo atum be akivai pu na dinga separate administration union territory with the legislature demandable now chungchanga government of India to Kihouna nei dingin Kuki-Zo council KZC hon pon ahin la dingo hitan Kuki-Zo council KZC hole government of India noya Ministry of Home Affairs Palai hon aung thlungning tolbol ni simsom le sagi ni khoting le Kihouna anei dinguvin Kisei union territory with legislature demand ki bol na chungchanga political talks si SOO group keno le UPF hoto Ministry of Home Affairs MHC Palai hon ananei chayuwa akilol na hokcho Ministry of Home Affairs singa na pilud o hitan Home Ministry in chuchi kilol na anumsa cho Union Cabinet hinga an pulud diubo kiwat hitan ahin la kum khatwal chi nung zengin zong chuchi Union Territory sim do hinadinga kilol na ananei hokcho Ministry of Home Affairs in Central Government hingin an pulud hi layuvin not thabin omjing na laye Kuki-Zo Council in Ministry of Home Affairs to talks anei tingole chuchi kilol na anumsa cho aphungwu diu ham hi lo le tobang ta a kheu piding agoro hiding ham wang he da hipon chule Kuki-Zo Council hon jong talks anei diu chungchang thua selisa anei kha hi layuvin Ministry of Home Affairs MHA akonin jong official ta an sodo he da hi laye Kuki-Zo Council hon Manipur Governor Ajay Kumar Balla hinga jong separate administration demand ki bol na chungchang thua memorandum an pisa o hitan Governor Ajay Kumar Balla in panahin la a Central Government hinga Kuki-Te separate administration pe hinadinga recommend hin bol na ding in jong Kuki-Zo Council in ngen an pilut saw ni hitai Kuki-Te separate administration demand ki bol hin ichan apha lo thu chom hinalain ahin la milong hole melhe ho adinga lungkham na lin ta khat wang sodo hitai Kuki Students Organization KSO Sadar Hills in education sim phat na dinga nasata apan alagud naw thu ho phungdo win private school hole private college so chule government school le government college so zo sin quality education agel ho chi uwa phata chi pi chi na ding win an head so win government helang private school college so akiman cha an ho Kuki Students Organization Sadar Hills in phata avet hi jingdiu ahidan thu ho jong KSO Sadar Hills in aphungdo ve chule sumle pa ya phat chum ning gel na a thimjil na mun ho sumkol ve na amang simlai chapang ho hin khu su se thei ho KSO Sadar Hills in ado dal na thu ho phungdo win chutobang ho chu hata ado dal di win jong phungdo ve government helang private school college so koi jing jong le KSO Sadar Hills thu pe zuilo ho chu KSO Sadar Hills in akimai tu video ahidan thu ho jong het sa taw ve thu so ichan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mangpha